Yes kambifurize kugubwa neza mbifurize impagarike n'ubugingo ngendi Emmanuel nk'ibisanzwe murabizi ko ari Newsline Rwanda murabizi ko ari ya makuru rero yakadasohoka rero mba nabashakiye kabisa isi yose nayizengurutse nayimaze n'amaguru rero ubu rero noneho ni Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa DRC Felix Tshisekedi kuri uyu wa kabiri rero bahuriye i Doha muri Qatar mu rwego rwo gushakira umuti amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mu itangazo rihuriweho ryashyizwe hanze na Minisitiri y'ububanyi rero n'amahanga ya Qatar kuri uyu wa 18 Werurwe rero 2025 rivuga ko ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi rero byatumijwe na Emily, uyu rero ni perezida wa Qatar ariwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Aba bayobozi bashimye intambwe imaze guterwa mu biganiro by'amahoro bya Rwanda ni hariya i Nairobi rero, ndetse n'inama ihuriweho n'imiryango ya EAC ndetse na SADC yabereye i Dar es Salaam cyangwa se muri hariya muri Tanzania ni mu murwi wa Dar es Salaam wabaye hari tariki 7 Gashyantare 2025 rero iri tangazo rivuga ko aba bakuru b'ibihugu bongeye gushimangira ko impande zose zihanganye ziyemeje guhagarika intambara kandi bidatinze nk'uko byemejwe muri iyo nama. Rero biravugwa ko inama yanzuye umwanzuro wo ko abari kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe rero wa M23 ko ushobora guhagarika intambara ndetse n'ingabo za leta zigahagarika ibitero karundura zigaba ku ngabo za M23. Rero abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko ari ngombwa gukomeza ibiganiro byatangiriye i Doha hagamijwe rero gushyiraho umusingi ukomeye w'amahoro arambye nk'uko rero biteganijwe mu biganiro bya Rwanda hariya i Nairobi. Ubu rero byamaze guhuzwa mu rwego rwo guhuriza hamwe imbaraga. Rero Perezida Kagame na Felix Tshisekedi Tshilombo rero perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashimiye leta ya Qatar ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wayo Emily Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wateguye iyi nama igamije kubaka icyizere mu guhuriza hamwe ndetse no kubaka ejo hazaza heza kandi ko hahamye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Rero n'ibiganiro byari bigamije rero gushakira hamwe ikibazo ndetse n'umuti hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ari rero ni ya makuru yakadasohoka. Mwibuke ko leta ya Kongo yo yari yakaniye kabisa ivuga ko nayo mu biganiro kabisa iraza mu b'imbere. Ubu rero urabona ko hari gutambuka cyangwa se hari gutebwa intambwe nziza cyane. Rero M23 yo ikaba yikuye mu biganiro, bibutse ko yikuye mu biganiro nyuma y'uko ibonye amatangazo avuga ko abayobozi ba M23 bamwe na bamwe bashyiriweho akayabo k'amafaranga kabisa miliyoni 5 z'amadolari kuzabafata, ndetse baboneraho bareba n'ibihano byateguwe na EU cyangwa se European Union. Rero ni umuryango bateguye rero ibihano ku mutwe wa M23 cyangwa se no ku bayobozi. Rero abayobozi bari kubahagararira mu nama cyangwa se mwayira mihuro bose banze kujyayo
bavuze ko n'ubundi bashobora kubafatira muri iyo nama byarangiza bikarangira babishe. Rero ni mu kanya gato ubwo tubonye amakuru avuga ko ngo hari gahunda yo kubategurira kubafatira mu nama. Iriya nama bari kuzajyamo bakabafata ndetse bakabafata amateka kabisa, bakabajyana bakabahana. Kandi murabizi ko Kiseketi ibihano bye rero muri iyi minsi abantu bose ngo bashoyemo ibintu by'intambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni igihano cy'urupfu. Nicyo gihano giteganyijwe ku muntu wese wagize uruhare mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero reka tubitege amaso turebe naho ibi biganiro bigenda bigeza ko bizazana impinduka. Ngendi Emmanuel, iyi ni Newsline. Kora subscribe niba utarayikora, maze dukomezanye mu biganiro byanjye nk'ibi ngibi.